Pentecost program thlir tu te chi bei vek ule Esther Lalhmingmawii kania ko shan rong bol na chanchin thiri ni lo ngai thlang u shoi tu te rong bol na lo ngai thlam sa ila General Superintendent Reverend Ngu Thanpa ra sai lo chuan iden thar ko shana pathian chaw boina inko ma zir top zan atang khan thu shil rong bol na anaya pathian ni zan thleng hian rong bol na anei chun chumang General Secretary Reverend Silal Ompuya chu July ni som pani pathian ni zan mang hian bungkon ko shana a inkhom do na thu shil rong bol na anei do na ni Upala Zirliana Chairman General Missions Department chu Manik Bon Koshan Biak in Saktur Malak Nakal Mek and Pui Turin Julani Sompakat in Rini Hian Azin Chwaka Mamit Bial Pastor Quarters le Kortha Bial Pastor Quarters Sakmek Amuna Kalina en Fia Bukang General Missions Department Chairman Upala Zirliana hi Upa Andrew Ding Liana Member Planning and Financial Board le Bazar Bial Missions Department Shai Tu te Upa Shang Than Tuanga Chairman le Upa Ram Nunzira Secretary te chuan Antoyoma July ni som pathum tho chani hian aizol an lo let le don ani Reverend Gospel Thanga Secretary Southern Zone chu Thingsai Bia Seminar Manpui Turin July ni som pakhat inrin ni hian azin chuak dona tho chani hian aizol lo let le ang Reverend Thanglian Sianga Principal ATI chu zir top zan atang khan zema bok note ko shana pathian choi muna program speaker ania pathian ni zan thleng hian rong bol na nei don ani General Headquarters Kumchan Vesum Audit chu July ni riat atang khan nei chan ania ni thum chung ro man ani lain July ni kwani nga ni khan tlong taka zo fel ani Committee Room General Headquarters Office Main Department le Board Nwaya Account chu General Auditor Nilai Upa PC Lal Chunglura Senior Auditor le Upa Daniel Lal Ompuya Junior Auditor te chuan an endik ani Mizoram UPC ko shan hian kumtin audit hi voi ni kumchan vele kumtopa an nei thin ani Life Crusade long takaman zo ani July ni li le ninga pathiani mangkhan lungleya General Headquarters Board sein Life Crusade nei ania lunglei South Bial chuan Life Crusade hi thlengin lunglei electric van ko shana an ngat a Pentecost Media YouTube channel la live a pek chwa ani Life Crusade ta hian inrini zana Reverend Silal Ompuya General Secretary in Pentecostal Movement ti thupui mangin rongbolna aneya pathiani chanua Pastor Lalhmingmawii mamit bial tu in chandamna thu ti mangin rongbolna anei velea pathiani zan khan Reverend Ngu Thanpa ra sailo General Superintendent nen atangin Kaushan akal swal thei ti thupui mangin pathian thungai thak ani bok Life Crusade ta hian Reverend Gospel Thanga Secretary Southern Zone Reverend Lalwat Fela Lunglei South Bial tu Pastor Eflel ni enga Lunglei ra siveng bial tu te baka Lunglei South le Lunglei ra siveng bial Kaushan mi pui thanem tak ankal khom a hlim taka hunman ani Manipur area children's meet July ni li le ninga chung khan reng kai Kaushan bia ke na nei ania General Sunday School Department shwai tu te chuan an manpui mi thi inrini zan atanga man chan ni in he hun manpui tur hian Mizoram UPC puipa atangin Reverend Raukuma General Treasurer General Sunday School Department IO in Secretary Reverend Lalngai Zwala Executive Board Member te Upa F Balal Chama Upa H Larem Ro tale tirko Lalhming thangate ankala Zaithiam una nula ruat sangin atoyom bok ani Manipur area children's meet chanzan hian General Treasurer Reverend Raukhuman inkhom akai shwaya palai lomna le mi thlanna upalal vullian Chairman Manipur area chuan aneya area chunga Pastor Bial Pali Rengkai Bial Senvon Bial Saikot Bial le Kangpok pi biala Sunday School no pangte chuan items munom le bank titlai tak tak kal khom te an entir ani July ni nga pathiani chuna mi thi man chunzom ania Reverend Lalngai Zwalan kai shwain General Treasurer Reverend Raukhuman hena tangin fuina thu ngei thak ania Sunday School no pangten special items an nei chunzom bok ani pathiani tlaya hian reng kai Kaushan ten roi an bua sei chu mit manga kalte hian an kil hau ani mi top zan inkhom hi upa F Vanlal Chama EBM General Sunday School Department in akai shwai thunga Sunday School no pangten special items monom tak tak entir le in Reverend Lalngai Zola Secretary General Sunday School Department nen atangin Sunday School poi mona le mit an man chung zong hian una nula ruat sangin zai rong bolna anei thin bok ani Manipur area children's meet top zan hian tong trai rwal na nei ania lamtola Sunday School no pangte luchunga tong trai sakna zirtir tu tele Pastor Baka upale tir ko te chuan nein lapuirem ania tharau thiang hlim baptist machang tharno pangjinga an thenem hle a pathian ni zan hian Manipur children's meet chu tlong taka manzo ani pia chung rong bol na lo ngei thak chun zom ila Dirtlang South Bial Saiko Clear Kaushana Loi Turin July ninga pathiani chakma khan mithar pakwa pol danga tangin bial to Pastor Lal Ompuya Sailo chuan Mizoram UPC a alom lut
mithar lom nu te hi chung ko khat member pariat omna le tlangwal pakhat ania anjinga no pang pakhat chu bel to pastor hian pathian hne na a hlan ngal bok ani pathian ni chonua baptisma rong bolna anbuat seya lom nu tharjinga puitling pathum te chu pastor lal ompuya sailo chuan lalpa iswa hmingin baptisma a chantir ani thingsul thlia bia seling eden thar preaching point aloi turin July ninga pathian ni chuma in khoma tirkomal som thangan mithar paruk te chu poldang atangin Mizoram UPC a alom lut tirkomal som thanga hi general headquarters in tuikhur hlu le seling eden thar preaching point en kol tura aroi lai mek ani thingsul thlia bia PYD te chuan hna thial electric veng to in July ni li le ninga pathian ni mang khan fe chhuana hun an mang thingsul thlia bial atangin PYD member somli panga he huna hian an fe chhuaka na thial electric veng ko shantenin pathian bia khawna niin tirkola rongbola tirko JH lal mondonga tirkola nunjira le tualupa F lal biak thanga te hnen atangin pathian thu cha ngai thak ani inkhoma piangin thingsul thlia bial PYD le na thial bial PYD te chuan zai rongbolna an nei thin bok ani thingsul thlia bial PYD fe chwa rongbolna hi pathian tharau ompuina hnuaya hlim takin an hmanga tharau lam hla te sa in thingsul thlia bial PYD le na thial bial PYD te hian hlok takin pathian bia khawna an nei ani Cheral bial South Lungpher Koshana loi turin July ninga pathian ni khan pol dang atangin mithar pathum te chu tirko silarin hluan Mizoram UPC a alom lut ani mongbu bial lai tlang Koshana po July ninga pathian ni chuma in khoma Koshana loi turin mithar pahni tirko jela nun tharan Mizoram UPC a alom lut bok Zimabok bial PYD chuan dungtlang Koshan tlua fe chwarong bolna an nei theina atan June ni som thum thole ni zan khan leilain sum tuak na tlang an neya July ni ni nga ni zana pastor quarters thom thatna hnom nok pai na tlang an nei le bok ani Zimabok bial chunga July ni li le ninga pathian ni mang khan pastor LK Dongliana Guwahati field supervisor chuan to chung sang sanga rong bolna ania apwal hian to chung ten tholom an khonsak ani Pastor LK Donglian hi Zemabok bial mi san shwai tu ten arong bolna an toyom boka ane na chang hian field rong bolna report le pathian thu cha ro pui tak Zemabok bial chomi pui ten an ngai thachin ani Serchi bial LED chuan Hebron biak ina July ni li le ninga chung khan seminar kam revival an manga General LED shwai tu ten an man pui General LED IO in unaw nu si reng hlupui president unaw nu sailaw thangi sailaw EBM le unaw nu la nun thari EBM te chuan seminar kam revival hi an man puya inrini zan pathiani jing le zana revival program mangin pathiani chonhuwa chung ko mai cham ti le tharau thiang hlimpoi mo na ti thupui mangin seminar an nei bok ani Serchi bial LED seminar kam revival hi pathian tharau ompuina hnuaya hlotling taka manzo ani Kolosip dia kon bial PYD chuan tui thaveng Koshan biakina July ni li le ninga pathiani mangkhan revival program anneya speaker big Railovin tualu palal thiam sanga bial PYD president tirkolal cross thanga bial PYD vice president upasilal thanmoya bial chairman le bial to pastor reverend PCL chanpuya te chuan thoshi rong bolna anneya to chungtin atangin hun masa mangtu tur anrat bok ania Revival in khoma hian pathiani zinga missions appeal na hun an manga tholom thanem tak missions pawal hian hmu ani Kolosip dia kon bial PYD ten revival program an mana hian to chungtin PYD te chuan special item an nei china to chungtin member kaldan atangin activities record lak thin ani bok pathian tharau ompuin hnuaya Kolosip dia kon bial PYD revival program hi hlim taka manzo ani Champhai bial PYD te chu July ni li le ninga pathiani mangkhan bungkon bial PYD te chuan an tlua zote ko shana pathian bia khawna an nei bungkon bial PYD member somli paruk lai me he huna hian an fe chhuaka tualu pala rindika vice president bungkon bial PYD tualu pa mesak walel thana secretary general PYD unaw pa Paul Zafela secretary bungkon bial PYD le tualu pala nunmoya president bungkon bial PYD te hnen atangin pathian thu cha an ngai tha zai mi ten zai rong bolna an nei thin bok ani Champhai bial le bungkon bial PYD te pathian bia khawna program hi hlim taka man ania inkhoma piangin tharau lam zai nen a hun man thin ani in kalkhom ten an hlok pui hle ani Haflong bial PYD revival kam seminar mual hoi ko shana tuang taka man zo ani July ni li le ninga pathiani mangkhan revival kam seminar hi an manga jara PYD shai tu te chuan man puin upalarin chana vice president jara PYD upalal thathanga EBM upalarin mwana EBM unanu la rem chungi EBM le unanu la mudiki dor puiveng tharte an fe chhuak ani
inrini zan atangin revival program an hmang chana upalal thathanga EBM general PYD nen atangin pathian thu changai thak ania pathiani chawma inkhoma upalarin mona EBM pathiani zana upalarin chana vice president general PYD te chuan rongbolna an nei bok ania pathiani chuna leadership training nei ania unal nula rem chungi EBM general PYD chu resource person ni in soihone nen hlok taka hunman ania General PYD shai tu te choyo ma kal una nu Lalhmudikin inkhoma piang in zaya rongbolna ane chin boka haflong bial PYD revival kam seminar chu hlok takin an mangzau ania konpui bial PYD te chuan seminar le revival khamrang ko shan biak ina July ni li le ninga pathiani mangkhan an neya resource person le speaker atan bial chung mi le sa ter ko David ma somtwanga konpui veng lai chu man ni in arong bolna bial chung mi puiten an hlutle ania inrini chuna rongbolna konga masona ti thupui mangin seminar anneya inrini zan atanga pathiani zan thlengkhan revival program an manga pathiani chahnua fellowship lim takin annei boka konpui bial chunga zai mi ten zai rongbolna annei thin bok ani konpui bial PYD chuan bial huap revival an manna hian an bial chunga zirlai hlotlina changthar mi panga hne na choimoina thilpek an hlan boka revival hi pathiani zan khan atriak ani lengpui bian munpui koshan LED te chuan July ni ria thole ni khan thlai thar an nei angte Bethany Children's Home si muya pe in an luang chuak sarang koshana loi turin July ni ria ni lai zan khan mithar pakhat chu bial to pastorin Mizoram UPC a alom nuta lalpa iswa mingin baptisma changngal ani sarang bial LED chuan anin khompui ro rel na bo zuin July ni kwani nga ni khan ATI ya thilpe katan bookshelf anda he huna hianin sarang bial LED IO in bial president secretary le treasurer te ankala bial to pastorin a haubok ani sarang bial LED luan chuan na hi ATI ya thoktu ten an lo dong song ani Delhi Mission Field LED te chuan kumtir lama an ro rel na bo zuin July ni ruk tho chan ni khan ATI din hena atula pianga man turin chengsing khat an pea Field IO in pastor Koko Lalma Soma Field pastor chuan poisa hi a hlan ani ole khati zong kha tunkar chunga ko shan rongbol na chanchin kan thir le ngei thla khau theite chu ani e